Lada pila tam sau pu sau snam but pila dan menopause pisngau kemba pimla yo konshu kadeniam Henry but ki modern technique jong ka IVF ngin la ban wanra menstruation but ka uterus jong pi ngin la bangin penbiang ban yo kon but pin yo I ya ka result ka babiang. Because I value my value-based politics. So this morning I came up from a YouTuber who tried to present me as an MP that I was corrupt. So Member of Parliament Local Area Development Scheme. I'll just listen to Lani them. kata ka MPLADS. Kani ka scheme kadai sangkulur tingka nagamta shisnam. But our posankulur nagamta jongka sansnam. Kunta MP jongka Shillong Parliamentary Constituency. Ubalabat laisin kum MP. Udeban yok kumba. Yo posankulur lingba. Jongka nega MPLADS scheme. Bat kumjuru MP jongka Raja Sabha udan ya scheme baga sorkar pedeng kala bahak kerpang naga benta kajung new MP jongka Raja Sabha ru. Habai keren bikinang patai kubor u Dr. WR Karluki ulapan pau bu umdai Satya Ubriau ubahok ndai kijeng terekam juu kalong ke basai kedar hakabai dai bakinu kinu skim baru ulong bolong ubakloi ban pediang ya kanu kanu kenuhun toket ban toket persaya u dari kisno bu bamsap na kijeng penterekam ya ke MP skim Uniu MP ka Raja Sabha ulong ru balaradan mano-mano ki badan saki balaradan ki buan cekmat ban aish kilak patai kubor bula shimpisa kumta daladehi untuk sarkar ban pan ke jeng toket CBI Bad ulang ru bakloi ban cepatok. Bad ukloi ru ban eno asinan ka kam kumu MP ke Raja Sabha. Ulang ba kejeng li ujor jeng u ya kawe ke YouTube channel kadai bakla kena bula bamsap lang ba ke MP scheme ya ka ba amshim lale satya kene ka kam sniu. Bad ulang ba kene kejeng kena kadai tang ban penjak buram nya u. U Dr. WR Karluki ule tho boleh yok nekong ek MP scheme ha kasnam arhajar arpuar arhajar arpulai. Namar amshim la yok ek MP scheme ha kapor balawan lan shop ka klam COVID-19. Barulah pak jing terwa scheme syaki nodal officer beri deputy commissioner iban sapa apat syaki block development officer bagian pelat kepisa syaki nong yok mentoy jong scheme bagian ke gitar barsnong bagian hon trekam ulang bomdan ke ruban buri akabedai bagian pentrekam ya ke MP scheme kabasan keluar tengkah kasnam arhajar arpuar arhajar arpulai kat ba ya ke scheme bomenta kasnam kadang supaya menta syaki nong yok mentoy Namar bakladan ki election MP hagari berok kawai. Kalong kumni kan ai gijing snow jonga kalong ba ndami kani ngang sim ta ba yaladi ngang value ba ya kata ka ba kumun ong hoi ngam de bohok ngomong de bohok de buri na persang ban imbek ban yadek ba nga value kata ka ba hi kaya nga na do bang rit di mei pa jonga ba ndagami kani ba nganda page ni kitu ki comments hak itu komensi kelak penpau bakin pulih ya kini ke YouTube lalap bengi de ginong tu lalap kata kepisah balong ba kumung tu bengi dan mar kata ke daw on timene immediately masuk yo betu the file ya ka ayu ada cyber ya kan information report na ka cyber crime jonga common of media police document page mati ya ketu ong meneng ong page scheme jonga arpulai arpua kalau ada DC office penyolut, ada clear box. Nang tak like stang itu kiba kim submit utilization certificate. Kibom submit utilization certificate tu video lumai. Mar banga ke scheme jonga kipoi batch darbar snong lane monmod school lane hospital. But kipentrei rumaki bat ngong hang ni le lab bokedon ko ke scheme bok ong bokentrei Dr. Karluki that day I will sign as MP. Lada don iwa ong banga penteri banga na ba sino kre jongki nangta segawai pat kini ke scheme jonga artulai tau bejing sa kini kelak deben lut henry merta election di gedang sak satu kami gini nang hapen iya to mensua ha kepor ke scheme artulai ibu nodal officer UDC dengan bu ni is kasil kawan ngalong tang recommending authority disnong di thok ngang recommend UDC nangta UDC bat usa ai ko pisah bagi dai benyo si blok this for example como I can like
di आज ke blok ke beneficiar si sanla lagi lah ada tracing di submit di si di si yok tracing berpendat ke kamera juga kini ke yat 22 dawan kini ke 23-24 pak jadi aku no the change the system ada ni haga jaka ke rural development department yang government of India telah yat not through parliament kerana parlimen bat kayak kebetulan online na submit back sa parliament na parliament ki pha sa baro ki DC ni district tiga poi ke scheme ki digo nang te ke poi seki tiga yat kunta ke jenang ta kumun ong mene ti ong kata ke jo ong sau khu la jen sau khu nem bang yat politics ke na persang kat ke bangala ban imbed ban yat bet hanga kami kum kene is really hurt Namar haduk mentah ngam dekok be mengelong bohok try and open for any investigation any benda sumut ledon bekeno nga di papers ba uang ba ngebam ni kata ai ke ben lek nengkong ngan thok be mengat se government please write to the CBI to investigate me and lagi lap bangale I'm ready to go to jail and number 2 file and defamation case ke YouTube buru bekerja borom ngala dalam ngayok ke pisang ngam don kam pisang ngam angang hanga hai ke pisang kam dai ke jin in tu pisang sa asing beduk ke ngayok bokli don kam ngale umta ke dai mga dinang ta kumun ong ipi baik along transparent like for express I have 3 bank accounts it is open for anybody oh sorry ngadon likely bank account meneng ong barabaja kedong SBI nang tagala mitra SBI but HDFC SBI mitra anybody bila ada find out hak kat ni ke senam mo 40 years ada political career ke dong ati letuk te la kena dikin bang account ru ni kamlai dai itu ki banget kimat nget ngati ledi ngam ngong kita menem banga pet namar bakate ya kes dong ah itu kan ngong fi ngong social media hanga te gede ha tu upni put long upni was no tanat bon bam do put de kontro burok ki bami ki long ni tu think that is way are try la long positive